Inteko nshingamategeko ya Uganda kuri wa kabiri yatoye itegeko riteganya ibihano bishya bikomeye ku baryamana bahuje ibitsina. Iryo tegeko rishyigikiwe cyane na rubanda, ubu ryoherejwe mu biro bya Perezida Yoweri Museveni arishyireho umukono. Muri Sudani ho imyaka 4 y'umwuzure utari bwabeho mbere uhuzwa n'imihindagurikire y'ibihe yatumye hafi 2/3 by'iki gihugu bihinduka nk'igishanga. Malawi yo ni kimwe mu bihugu bya Afurika bigiye guhabwa kuri toni 260 by'ifumbire yatanzwe n'Uburusiya binyuze mu ishami rya Loni ryita ku biribwa PAM. Muri Ethiopia, inteko nshingamategeko kuri wa gatatu yakuye umutwe w'inyeshyamba za TPLF ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ni intambwe y'ingenzi mu mugambi w'amahoro kurangiza intambara imaze imyaka 2 mu majyaruguru y'icyo gihugu. Muri Tunisia, umucuzi Abdejilil Ayali arengewe n'ubusabe bwinshi yakira bwo kunagura inkono n'amapanu mu gihe ukwezi gutagatifu kwa Ramazani kwegereje.